Kublai pibero ki prolog perjor ki bajos nontonat ban sengap ki video hakan ke channel hakan ki video ngan mara ip kendiat sepangkan next generation cup kebalik simbenta daki art ligi club napori India kata dai ke Kerala Balasta FC kumjoro ke Bangalore FC menta kasni ke jingla kai ke dai pedang ke Kerala Balasta Persya ya ke Tottenham kumjoro ke Bangalore kan yakun Persya ya ke Leicester City. Kani ke jingla kai la shimenta daki under 14 nak English Premier League but under 15 nak Indian Super League. Tikat ba ka wai pat ka club de na po South Africa. Ya kani ke lempung la pelong daga jinga trelang bat ke Indian Super League bat ke English Premier League. Haga semoy baladep lara dak under 14 jang ke club Chelsea. Di perlok ya gini ke jingla kai pila ban page leng ba ke YouTube channel jang ke English Premier League bat kumjuro pila ban page leng ba ke Facebook page jang ke Indian Super League bat pila ro ban page leng ba Jio TV. Habo pais ke jingla kai ke ba menem step hapdang ke Barcelona bat ke Juventus ke lekut dag jingla kai damar la arkul. Kani dai ke jingla kai perlok ban pengkre hakilik kum ke La Liga bat ke Serie A. Hakan ke jingla kai ke Barcelona klaya ban tab arkul dai na Usme Dembele kat ba ke Juventus kat heb lang ba umoy sikian. Habo pai pas ke bai ke jingla kai perlok hapdang ke Real Madrid bat ke klub Amerika ru kilakut dah ke jingla kai. Walada klub Amerika kat heb kol dang menit ke basan. Henry Karim Benzema ula penya kai yakni kol menit ke baar poar. Habo peteng ya kela ke baar ke Real Madrid kela tambiang syekmat lang ba Eden Hazard kat ba ke klub Amerika ru kala penya kai lang ba Alvaro. Yakini gol ke baar berok lawan hakadur jangka penalti. Perlok tang kini ingin si kendo pada aku bagi video kublai shibon wanam kliat banalai bat share kublai perlok jangpi kublai shibon.